Parlok saya sempat akan ke video nganwandra ya ki job notification melaplat da ke prasar Bharati namta ki post jong ki patan koresponden bat ke job location ke Deha Meghalaya bat sampai ya ke video hadu bandakut bapniu ya ki detail bakamnya bat worklet na ilat ya ke video bat ban share sa ki parlok ki jong pi bat kumjuro ban subscribe ya kaneka channel. Ka Akashvani Shillong Prasar Bharati India Public Broadcast ka khod application pi na banta kini ki post jong ke patan correspondent PTC ha ki contractual basis bat cluster ban submit ya ki application form go jong pi kadai hadu ka kakana trek Januari arajar alpusa te nabanta kini ki post jong ki patan koresponden barok ki nombor ki post ki balat ki don hadu new post ha is kasihil Shillong shi post ha is Janjahil Cleariat shi post ha is Garohil William Nagar shi post ha not Garohil Resubel Para shi post ha West Garohil Tura she post ha Eastern West Kasihil Mairang she post but ha West Kasihil Newston she post but ha Karta kapila apply kadai ha Karta kaba Arab South Nem hadu South Sans Nem Karta but ha kajinsiu kadai katkum ka Prasar Bharati Noms but namanta ka Karan Pule kishim mikibla pendap ya ka post kajuat diploma lane degree ha ka journalism lane mass media lane graduate lang ba asnem ka journalistic experience but kumjuru pide bandon ya ka knowledge ha ka computer but word processing but position lane access ha ka camera lane equipment nabanta ka television coverage but ka experience ha ki visual but nabanta ka application fees nil Omdon but namanta ka selection process kadai langba ka interview te kumno fill-up na apply namanta ka Prasa Bharati requirement arjar psau haki post jong ki patan correspondent job vacancy te lada pidon kamon bat ka Karan Pule fill-up na apply offline langba ka prescribed application form bat pihak ban pha ya ki application form langba ke relevant document sya ka head office Akashvani Shillong haswa ka khakna trek Januari arjar arpsau te parlok hakane ka video tang kini jibun te balada pidon kano kepat ka bapim persaiba sengawa ban komen hakane ka video kublishbun